thil siam chua ko nga po hianin mizo te hi kan lo dwai lo to khop maya enge ni tuna hianin central sarkar hianin production link incentive siama chu cheng vaibel sing khat sang kwa zanga hi enge ni central a hianin atipe le teirei peitan chuanin hai chua me turin a omreng ani heite po hi kan lu chil chho chuanin kan in todel theidon ani chu a raw material chungchanga po solar hi Mizoram tan hianin electrica power kan in todel theide tura kan chana ni theime nge mo ti hi chu hi chu kala soi fak theilo ni chibai vekule hey zanina TiLi TiTi Podcast kan han nei le dona hun masalam pang kan nei nu ber kha kan tinge ZPM sarkar ma result kan ha lai kha alania chuwang chuanin hun kal doi to me tuna hianin kan boy chho deuh nen kan duangin kan nei theilowa zanin chu hei hun thatak kan han nei dona in kabula hianin ka thut pui thin ni lo deuh le ka ron thua chungte po chu in sai fiana hun nei tura kan ngaya ama sain chibai vek bule kan tinon lenga hei zanina hianin power lampang chungcha kan soidona power in todel na lampang chu tan chuanin tu tenge kan han TiTi puyang o te kan han te kan ngai tua amar chu rem chang takin keini ai shazok tur keini ai experience nga zok power lampanga a PNE department lampang chu ni chialo dewa maro chu entrepreneurial farm kan tianga farm pakhat thado green tech ti noma 2022 vela in din tran khan in ka she swalo chanan ma hian ron soita se kabula hianin tunge thua ama hiron in soita se hun kan pelok nge ama sa in hei zanina income na hun chatak kan han nei theya TiLi podcast ta enge hunte arei lo zok nan han soi zungzung meila coming to Catherine Lalmuan pui ania tuna hian thado green tech hianin business development manager in ka omega thado green tech hi partnership farm ni in October sang hi somni pania khan kan din veroya kan office hi college veng bazar rota a uma tiswanin kan service center hi mualpui first floor YMA building hian kan lo ave chu ani de umei chuanin retail ngor hi kan han Aizawl lo mai nga retail ngor hi kan in focus lem lawa consultancy firm anga kan din na license po hi a oma designing te installation te le servicing te hi kan ti theya chuanin clean energy lama Mizoram-ina bungthar kan kai theina tur hianin chanem takin theito pin na kan thok ve me ka chuba ka hei mitam takina kan soilut chhoje langa chumi ma in hei mitam takina zo na kan nei ber chin chu solar hi aman chungchanga ania atawlu tuk ti hi zo na enge chan na tamber kan hu chin ania I enge ni keima ni hi direct manufacturer kan huta lama changin kan la ka wangin enge ni tlomzo kin quality chabok si kha man tlomzo kin mi zongzong ban pha ka kha ron chop chwa hi kan thil tu mani ve to pa tin chu mai ba ka servicing chungchang maintenance chungchang kan soi choje langa chungte chu ania le kan din chan nen khan kan soi tel ha do ka ni so green tech in tina chan chu power atimela tinge katin sinai ron soi rig zo kha tinge clean energy titro clean energy lampang in focus in focus dona ba in green tech in ti kan ngai ngat ne kan soi chhotura ngai len ne thado green tech keipon na kan shiat chian ka shiat chine mem in ni veya kan tinge reilo te in kala tuna na in dailo em min hanom chawa helama po hianin ya remchan na opportunity kan ti don mi tam taka omin ka shia tuna po hianin kan lo shiat thin lar te chu hei YK kan ting chi de YK solar pialama tuna hei nang ni hotein ron om chole ke pokalom hle me ron om bel se kadua chu masain kan ne kan bel du ni chuan ne kan topic a hian lut chawila power chungchanga in todel na chungchang kan soidona tin entrepreneurship lama enge ma chopom them solar lama ti te po kan soi chho tura nga ya ama saberin I kan soidu kan kiaw hong du na chu Mizoram hi power sector a hian engdin hun cheng kan ni ti hi kan han soi ma sa nga du le truly ti na miron potchan me ta la kan lo tlem po kan lo chera power chungchang kan soi don ni chon Mizoram hi hei ZPM ten han sarkar ta tuna phei chuanin power rate ti san lo nge MNF hun la ya flagship program an flagship an Saitual venan manifesto te bon on soi ve MNF in an sarkar line red chu misa chuan ti chho tu na chuanin
an han tumbur kha porret ti sang lo ani sia chuwan chuanin porret ti sang lo hi kan tuar don em ti te tin por din mun ai karil ro tak phei chuan kan in tawdel lo na sa kan sheveka I tuna hian Mizoram ina kan thar chhuwa ve hi za pakwa vel bak hi ni lo a bak za somkhwa le pakhat hi chu mun dang atanga kan lak lu te ponin ka sia swalo chong kum khata hianin unit million unit kan te tinga unit tam takani chu million unit zaruk le chuang zaruk chuang kan ti mega zaruk le som sari pathum ti vel ning ka sia chung chu kan eirala kan mangrala kan tinga chu ta zinga chuanin unit chu za zela pariat pakwa borvel chu Mizoram in kan thar chuak ve a chuanin chulaya chuanin chu tiang ni si mun danga tanga leimek ni si kha tinga por ret te kan ti san lo theyang TILi kha issue pakhat ti mela problem lian tak ning ka sia ke chuan amaro chu ZPM ania sarkar lai nia an du danin an soya an puanga an ti thei tur po khan ngai ve po pa chulaya chuanin enge nangin ni hmu dan Mizoram port sector hi enge I hmu dan enge kan din hun hi tin solar kan soi ta sa solar hi na solar hi chan na pakhat te ni theingem ti thengin an soi don chin ta la nia enge ni ani na taka chuanin kan power din mun hianin sarkar hianin alak na aya akhar chon na hi atlom tlat awang hianin sarkar hianin achoi belani tun financial year nung bera po khanin cheng vei bel se zahni le som kha borvel kha exact figure kha ka soi theilawa chu tiang vel chu sarkar in achoi bel ania kan lak na aya kan zur na kha atlom miaw awang khan hi enge ni tam takin Mizoram sarkar sumle pai din hun po ina tuara chuanin kan kal thui tak tak ma in hei kan zanin kan topic hi clean energy ti te ni phot maya hei kan soyang khan hei Mizo chong kan lo mang lawa sap chong te kan lo bel zeu zewa ka mi scientific word chen khata te khatyang te alo umani chuanin kha in mi sha thiam na kha kan dil lok du a tiro renewable energy kan han ting hal ngota clean energy ti te po chu Mizo chong pon soi fia the tho ma se moi lo riau mo energy energy fai kan ti don mi kha tiang deuh khan energy po chu soi fia han har ringot me nia in chat thiam na kan han deal ke pon chu ala ni zela chu sei sela khala nia chon chu hei a figure dik tak ka chong ka soi thei dawa ege sarkar hianin ani na taka chuanin kumtin financial year tin deuh tho hian cheng vei bel che zakwa vel hi enge power leina na manga ti chuanin mi pui hne na ashal chhon tak tak ka chu cheng vei bel che sari vel khanin enge abor vel khanin dikhan ava shal chhong ta kata khan alo choi cheu chin ta chuan chuanin hei tuna te po enge ni tui khwa chungchang te po kan soina sa chin ma kan political leader shwai tu khasa te po ina anlo champion pui ania Mizoram-ah kan in tawdel dan tur kan ngai to ber chu tui khwa chungchang hi nia tui khwa hianin kan lung hi min len ma mai ro chu heta hianin harsan na thei chu I chala tuya kanga furdain a maintenance sang ma ni heta takhan power man kha asang lo thei lo ni chu chuan chuanin Mizoram hi subtropical zone kan ni awangin ni hi kan pucha ma ni chu ta chuanin hei potential hi kan nei chhal tu kan ni chu mo ka ta chu makati chi ani kan lo break lock chengai se chung manga Mizoram hi tinga ka tiang ni kan hu chai ti adik nge dik lo kha chu ke po khalai tak khani ke karon zo tum che po achan chu ka ngai dan hianin ro tui te kan hu tha tho emo ka te kan hu tha ve tho in ka sia ro tui te po hi amaro chu chera punji te ang chu kan ni big lo in ka sia khalaya khanin hi solar kan ti hianin ti tak tak hian ti don tai la kan solar te hi efficient enge atha tak tak tu ri amang chok zo nge mo ti hi ka zona thrin ni ma pon ni enge ro tui tam tak kan nei hi hi tinan chum ten zinga ni kha man the lo ringot don sia chulai chu engting I hmu dan khalai khai thlir dan khai kan thlir dai nang lo devin ka deu lekin ka sia ni kan hu thai te khalai kha chiang deu lekin han soi te nia hei kan na tho kan zinvel na hianin ka soi fauchina cherhlun hi anlo advance kop me cherhlun khwa hi na thokin kan han kala PhD ya sang ni song pariata dei to mai khanin an khwa khianin project noi zaman hu in anlo siama ni takha kha mimir project an ti mimir project planning hnuaia ni kan faklo nga khalai kan lo break lo chenga rem change me mimir kan ti kha congress hman MNF poni lo congress zok hun nung lampanga
mi pawimawh introm inti siak na mun NEDP hnuaia mi miranti kan thakop mea I khatan khan in cherhlun khi ka hriat chol chon Hnahthial district Iowa lomandong tu khan heng heng ka hriat chu tan chuan in noiza project an mahni khan solar khan siam ve chu ala Khawzawl ti na ala Khawzawl chu in tina khianin chu kan zin lai po khan ro kha fur lai nya ro kha sur na sa chin khop meya I in tina khanin bulb pahni cheu kha anda ni chu bulb pahni cheu ya lama an choi ve ti na mi a khwa te khan chuanin plug pakhat kha anda zel boka mobile charge na tur khan hey kan chung po khanin karen na lawani ti po kha kan shimang lawani chu tiang khop chuanin tlang a si chuan chu Mizo zui chuanin tuna hey dar zawa po malak na akal me ka in engzange cherhlun kha han in asa tak ka shelo in zanga borvel chu ni ang apum puya chuan mase zanga em kha chuan nei ngen nei unconnect vec ti na unconnect vec 50 kVA kha an khobula khanin solar panel kha an hung rup maya chu enge chumi zui de chuan dar zawa po dar bilifti factory ya khanin kan han bunna solar hi ti chuanin kha in som thum pali don la ya khanin enge ni khata dar bilifti factory ya ahman bang kha enge ni intin in som thum pali ya khanin bulb pali panga vel kha kanda chewa chu tiang vel chu ani chu wan chuan in solar hi arin plug thokat ti na ani mai hey karin thu in ka soi lawa alo mang to te na an soya wangin chu enge lo mang to tu ten oma wang kha ka soi thei chawani chu wan chuan in arin plug thokat ani mai tin ro tui kan dong tha hi pakhata chon mal som na ani ya heta enge arid region kan tia Maharashtra te Andhra Pradesh ati chuanin nian muchalu tu kani amai ro chu an khwa khu aro lu tu ka khata khanin abal boka akhu boka khata khanin solar plate te hi inchunga kan lo da china khata khanin a maintenance cost ka asang em meya shuk firing khangai ni chu akha tokin chu Mizoram-ah jon kan van nei le na em chu akha tokin ro tui kan dong cha khata ta khanin kan solar plate te kha shuk fai ngai lo khanin khami ro tui khani na lo defy chi na ni chu chu ti chu ro tui khamal som na zo kan ro tui mal som na kan ta cha ya an soi rik zo dar ability po kha ke pon ka shet chian ve ngei ni he ke mangai pona kan experience ve to ne tha ka ti khop me khala ka kan soi ve kan bel ve zoyanga in som thum le pali velina om je chu dar bili factory kan te thing puyan herna khol ina achom chuang liam zo ka kha 15 kilowatt ani ka shi so 15 kilowatt kha a khol kha a ne so to lu tu ka wang khan a khol pia lam pang zo ka khan lein semanita a that zia chu ti khan a shia ta he FPO hi in fa kom hle me ya na ba hnuaia 10,000 FPO schemes kan ti hnuaia an promote pakhat ani ani chung te po chu ke pon tlem azong kalo share ve to ne that lein ka shia nia chulaya tak chuan in nia kan topic a timela kan soitura khan han lut chho don taila ni le solar chu kan power in todel chho na tur in todel ti kha chu tong kam lai moi nge a moi zo ka in todel ti loi la in todel lai ta kha chu la hlat ka kan base kan ringa ma ro chu tu na kan in dai lo na tin kan power red ZPM na power red thenge angai rengan ti khanin chu hemi kan podcast ma hen kan lo chut ve zoi ni chu ka lo chut ve zoi a khan akum khatna khanin en tina tu na hen 50% subsidy min peta se solar kha akum rukna chuanin inflation rate ya aman san chhonen pega chuanin 50% ni to lo khanin 65% subsidy min pek kha ngai to sia chu sarkar sum tam tak kha ei hek le zwal don tina ni chu por red san lo wang ringot khan chula ya chuanin solar hi kha ZPM mo chan na kha ni thengem tia khan lut chho don tai la nge nang ngai dan chu lai te chu nia kan soifong china ram mason na hi akal tak don chuanin electric ka hianin kan intodel hi angai masa berani chu chumi shia chuanin tuna hianin ege Mizoram sarkar mai ni lo central sarkar te khovel ram shang shwai tu ina an thu soi tamber le an khel tamber chu any global warming te siklesa in thak dang lam na salutukina kan khovel min hong dan te hi kan issue lian berani to ni chu chuan chuanin enge ni mitam takina enge central sarkar po PM Narendra Modi an pui dura hemi PM Suryagar hi minlo chop chwa saka PM Suryagar ski mania Ministry of Renewable Energy hemi MNRE hnuaia hianin anita chu I athil tumber chu mi zong ban pha ka solar kan man theina turin min chop chwa saka tum bokani chu
chu eng tin nge por an electrical kal tlang in a ron ti ve don nge chu eng ti khuma tanga ti tran nge ni a tuna hian kan mang tran toem nge chu scheme chu thil thar mi ha soi saw sak deu te ke po kala bo deu hlek halai khamo kan lu thui tak tak ma in solar hi kan soi lo kanga solar a hian in chi thuma omani chu ama saberin off grid kan tia off grid chu hemi battery backup hi ania cher hlun te ang deu kha battery backup kha anita chuanin I on grid kan ti chu backup lem lo battery tel lem lo kha anita chuanin hybrid le ta hybrid chu hemi off grid le on grid in chopol kha anita mai ta chuanin RTS scheme hi chu zo na tam tak lo du chin chu Aizawl khalai da kan sei angai thatu tan pon ni thawanga RTS hanti kha ke pokalo bo do na RTS hanti mai lai kha tinge nia RTS hanti chuan rooftop solar scheme ti na anita chuanin PM Suryagar po anti thawa hei hi again Narendra Modi and aron launch thar ania ala thar lam khop mai scheme thar ania eminari hnuaia anita athil tumber chu I kan in chung min man tangkai saka khami module manga electric siam chwa anita chu enge khami zinga na chinai soi pathum zinga khanin nge off on grid kha hybrid pon lo on grid okay on grid khan ni don ta tin ani ta backup don lo ni chu power backup don lo ole chu chianga electric bill hi zero top ani theilawa chu existing he kan po donin enge ni khami existing khachu angai rengin akal thawanga hemi rooftop solar scheme hi enge ni PM Suryagar mitam takin anlo soichin chu sarkar hianin ati tak tak do na mon le subsidy te hi min choi sak do na mi emo ke tiang hianin min lei sak do na mi kan bill tling khom te hi ti anita mai ro chu Mizoram thu nge ya po hemi rooftop solar scheme hi hey phase 2 ani ya phase 1 hi lo chhor changkai tu an to a chung ko tam takin an lo chhor changkai to a an bill electric bill sang lu tukhi alo ti nyama hei hi alo chok jang khai ve ani ti kha kan soi ma sadu phota kha amang to an lo hianin thil engkim hi chu ati to te an lo hianin enge ni kan thu soi hi azu tingetin ka sia kan soi tel du bo kani chu ni le chu in tin nge in tiang in nge hei tuna po mi tren khatte chona lo thlir tura kan ngai in ting in nge khatiang ang antenan rooftop solar chu in ting nge min kan ban phak veang du ta na dil the mi nge chu mi te family big chu ti pom chong lo in nei in chung nei shim ta na dil top thei di na mi in chung nei te Mizoram-ah chon hun dam deu te po a ta chuan chen ka ta chuanin I kan in chung kha enge ni concrete te lo ni lo asam type po lo ni thaya ka chu enge mounting structure te ka hai solar plate din na tur ka ashan pa kha na siam chop le thaya ka kan du photani chuanin keima ani in designing te po kan ti vek thaya kha chu kan in chung rem lawa ka chuan boy vak lowila chu entin nge anron bedon chu mi nang mani chulai tak chu han soi fia le deu hlek kan ti zo lo du ve tai la ka ti na ni chu lo du ve tai la entin nge kha scheme kha in subsidy om te ti ta kaka intin nge min han shil fia lo nia so na chatak ania ni online hi tun PM Suryagar RTS hi 100% online ani dona offline ni na thai don lawa kan phone a khanin Play Store a khanin PM Suryagar ti apps oma chu lo download ti la khata khanin keima ni khalawin sign in nila ti chuanin kan consumer ID hemi kan electric bill te le keima ni kan inchung te le khaka sarkarin feasible ti chu enge anti thaidonem ti kha anron endik nuwa khanin ti khanin vendor how kha an lo thang thei ta chu tiang vel chu ni thil har sa ani lem lo epa chuanin thladau ti kha thlan turom don tina mo thladau te farm vendor dam te pon loading chauze langa chu Mizoram-ah thlan turing sa vel nge om veang hi vendor hi tuna tak khi chuanin an la tam lem lo ole chuan nya han soi zau zel tai la chulai chuanin a borvel ta la ka hriat du om ta che kha chu sai theilo me thei soyang deuh chuanin in chung nei thren khat te kha chu lo nge in chung nei thawak lo mounting ngai pe chu lo to deuh me thei atin hmuna zirina rem lo te poni me thei kala kha chu kan ka soi fak thei lo a price lai kha chu kan soi lo nga ma ro chu a borvel in entenan 1 kilowatt kan tinga chu
1 kilowatt kan ti a hen mi in chunga 1 kilowatt kan ti chu ne soi fiat tum lo me ang khalai kha chu 1 kilowatt kan ti ang chi a kha engza man borvel nge a borvel kha min shil thenge ma MRP pa ngai ni chu kan nia tuna ilo soi ang deuh khan allocation as yurte heta Aizawl mi le Lawngtlai mi kha chu amanain ang thailo shimshima transportation ate po anianga chuanin i mounting structure chen ka chu in chung rem dewa online chen ka chu rem hlol lo te om ve ta khata khan mounting structure kan siam ka chuan alo sang lo thei lo ta kha kha kan soi masalok duwa atlang puin 1 kilowatt ta hianin cheng sing sari sangriat borvel ani ta cheng singriat ang borvel chu lo sai ta la ang borvel kha me chuan chu min changa kan ngai blong kan ti zung mai nga subsidy ang sa vel nge om 1 kilowatt ta chuan 1 kilowatt ta hianin tuna chuan central ina up wanda na chuanin 1 kilowatt ta chuanin sing thumania sing thum sa re chu mi om zia chu 40% don ti mela 40% chu ting lo de hlek anga za somli borvel kha central ina subsidy pe don ti na ni ta thalle me PM surya garnia chu claim chu kalo shia to na ke ai chiang zo ka shia in min han shila kalom hle me chulai a chong kan zep de yanga kan ti nge i hunari lo zok na tan kan ti to me nga i kan zep de yanga kan ti chu hei ZPM sarkar angin chang ve hle e tuna po kashia chwalo phei chon MCC hian zo chho phei se chuan in rooftop te po hi ron soi ve tho karinga chulai atlang zar thoi kan be se ya chu tan chuan engzang ZPM a tran ve don sing khat kha han tran bel phei chon 50% in rooftop kha kan ei to don tin ania man hla hle to in kashia chulai chu tuna chu 40% don subsidy ron soi ta central train om nge tura ka ngai ani ta om nge don bok ta tro chon chu mi piala ma chon kan sarkar te hi ron tang vele thei pe chuan in kha 40% kha han ti 50% lo ta se ti kha zanina kan topic a chon han ni ta se chuan in chulai a chon nia hi ni le kan soi chunjom le de lek du chu power lama chu kan ma son chho na tan nge patchop pawimawh tak ani ngem ingai dana ani chu he rooftop solar hi thei pe se chuanin in chung tina a om thei lo om thei ta ni se chuanin sarkar hianin tuna hianin za asom nga tal hi chu ai tampo chu niang tuna tun din huna chuanin I sum tam tak asen chin hi asen angai to in karing lawa asan chu soile soinu in to del ti kha chu ala hla deuh lekin ka sia amai ro chu kan electric bill man sang lu tuk le electric bill hi achang chuanin hei nge a fluctuate chu ektige kan tiang he a in ang lo china tun kha lo thleng le hmasa lo thleng te kha achang chuan adang lam dor china ni chin ka ta chuanin zahni a thlen line hmasa tun kha chuan sang ti te ron thlenga hei khatiang khanin thi chang enge boina tam tak te po kha min lo chok jang khai thei don ni chu chuman chuanin solar hi Mizoram tan hianin electrica power kanin todel thei da tura kan chana ni thei me nge mo ti hi chu kala soi fak thei lo ni yeah claim achunia kha ne ingai dan kha kan chachak me ne lela ma chon experience ngai dan hei calculation kan te calculator te chu du duin kan phora kan chut ve thei me hei Aizawl apo in hi kan economic survey atanga lan danang te phe hi chuanin a census 2011 kan ti jok mai la in sing ruk chuang an om tura kan nga in sing ruk chuang hen 1 kilowatt theu po han nei ta la unit tam tak kha thar chok thei do na a crore te la kha engting tiang kan safe kan ti don ni achan chu I heta mundanga tanga leina ai to kha chona lei big don lawa I central ka akati sarkar khan leina ret te kha keminan yam vele de ta chu wan chuan india ka ngai dana chuan in ke chuan in I soyang de chuan than hem ngai na thila Aizawl in chung zong hi chu nei vek zo tin a subsidy ang zong pon ka lo chut mai me sarkar hian tam bera an sarkar chung hian cross som ruk vel ba ki mang don mi alawa nei vek po ni se chuan chuan in thil tampo ni lo amar chu kha cross som ruk investment sarkar anga investment khanin sum tam tak kha mule theini ti kha han cho ka tuma ma ro chu ka nge thil oyom lo de ka chok chuang ti ka lawa min de mang ti ka law de ka khalai kha chu lut ta che lo tai la nia to per tan chuan nia kan soi zau ta boka khalam pang kha entrepreneur sai nang ni po entrepreneurship farm kha ni kum phasa lo ka tran ti khop hian in dai lo ti ka lo sia chu ta chuan engek thang thar te thalai te
ke mani ang ho kha nan tinge ke mani ang rual tan khan eng ang opportunity nge he business he solar lampang tele he power sector power lampang a hian enge kan ma chop enge om ve lu ve du tan te pon mai the khating zong han tlem han soi leila chong kan taw kan yeah han shoot thok kila ama sabira chuanin hei manufacturing thil siam chua ko nga po hianin mizo te hi kan lo dwai lo to khop maya enge ni tuna hianin central sarkar hianin production link incentive siama chu cheng enge ni athil tumber to production PLI ina athil tumber to heng manufacturing sector na thok khau pui hi athil tumber ania chu cheng veibel sing khat sang kwa zanga hi enge ni central a hianin atipe le atei rei pe tan chuanin hai chwa me turina omreng ani heta te po hianin achan chu raw material hi vairama changa chok lu ai chuanin I kan mamo ring thawani chu solar plate te po hi chu ai chuanin I heti lama manufacturing lama tuimi te le a capital intensive de leka asum shom chu anamai theya amai ro chu athayan om potani chuanin hei te po hi kan lu chil chau chuanin kan in todel theidon ani chu raw material chungchanga po chuanin chu mai pialama hei chalai te I kan soyang khanin I solar hi I ala trending chaudon lutuka kan sei enge chuban chuanin I mitam takhianin ITI ya te po hianin solar technician course te hi enge zirtura om to mo ka shelawa a om thei phaise chuanin I nakina maintenance ringot poi a how takanya tuna kan soizaw lo kanga mizoten na solar chungchanga hianin experience chalo deu kan nei chin chu maintenance si achhelu tu kan ni chu mana low install tu te kha tu poi kan va soilam ni lo se vai company ten ya kolkata changte bangalore changte nan lo kala anron install top an kalsan lia khol thil chu isya motor po kan leya servicing ti angaya chu tiang bukin solar po servicing ti ngai ve thawa khata khanin servicing ti tur ringut po kha hemi solar lama thiam big solar ringut po hi thil zir thamania chuan chon hetiang lama thiam big mamon hi ala sang don solar technician te chuan maintenance a po tify tu te khatiang te kha adi khomenia chu kan lo break lock chenga kai po tha ka ti tu na mi kha ron soi chak tak ani solar technician han ti kai an soi ka lo thina two wheeler hi motor te po two wheeler te po motor shal te two wheeler shal te hi a hle pa thalo lu tu kan te ma se a dot service kha a service zo kha ani ta servicing kha chuan chon tu na chon solar va install ngor te kha ya tuna po rooftop hinai tap vegela a dot chia tura entrepreneurship a chuanin khatiang service thei ho kha mi tam tak an ron chuak thei dona shian kha te less day kan ti te pon khatiang zo kha nin ron ngai to ta se chuanin tin I khatiang zo kha ke po ril rolian khop mea service lampang kha chu ilo soi chia ama omdul to hei secretariat complex ate po khon zukalila kan secretariat building ange po chunga om thupani ma se an mang chem ka shelawa man attend the page mang kherlo ti te po ka shia khala ya khanin I maintenance som lo ti na ni mea maintain tu ringot te po kha opportunity lian tak ni veng ka shia ke pon nia chu tiang zong chon ni le dang nge lo om theang nia tunlai ya chuanin hei electronic vehicle kan shia nga ether po ve mun dina oma chu mai pelama electric car te po hi nakina chuanin kan lamang chodon ani chu heta hianin enge demand om thei chu EV hemi electric vehicle charging station te po Delhi ya te po an hung de offer fur to chu tiang bukin Mizoram-ah po hianin EV station te po hi nakina enge mamona charging station hi mamona alasang chodon min ka shia chu te po chu solar basin solar basin petrol thun ngai to lawin EV charging station a khanan wakal mai do ni chu ani se thak chu lai tak chu petrol pump tam tak hi te mai la gas station tam tak hi kan petrol pump kan ti mai zo ka tam tak hi ka mu ve zeu zewa Aizawl chu mi ni la ma Aizawl pon de le ka mi ho chu alo solar de vek to chu ta de page on han install le box EV charging station ing pon is a thal he me chung te po chung ai to na ti thar te mela ngai to na thar min put tir thenga chu tiang chuan ma chuan dang Saitual nem chuanin hey isyanga renewable energy clean energy so chuan energy storage chungchanga hian ani ta mase hi chutle mian ala advanced de le ka mase enge kan mithiam kan engineer te hetilama tuimi te lead acid battery siam na konga hianin chwana factory konga hianin hetilama tuimi te an omi chuanin hei po hi lu chil chi ni in ka sia adi khop me hi nia asiam chwa ngor thailo pon recycling mo hai recycling kan battery tam tak kan ne ya lo siam
ชัดเละเทียงสิที่ข้านี่มตีให้ก็เชื่อแล้วว่าเตียงข้าเนี่ยกันมีเทียมโจกแต่มิสติกลำพังเตปอนนี่ไม่อินโนเวชั่นลำพังเตปอนให้จูรอนไงตัวชุนจอมเซนียที่ข้ากันเบรกตัวโลไม่เจงอันนี้ไอ้จันนี่นะไอ้อารมณ์ผมคบไม่กันสวยจะเอาทุกขัดเบี้ยวหินกระเชียไอ้ไงนมเวตัวปนกันไงมาเราจูอันนี้นมแล้วมาขนาดกำลังตีลมเสียดูแลดูตองโดนนายเราที่ข้าสวยเราเท่เราเลยเนี่ยทิลดังได้ข้ามีopportunity ลำพังนี่เราอย่างเงี้ยหันจานด้วยมั้งอย่างเงี้ยทุกตบนะอันเดียวสวยดูแล้วเนี่ยตบนั่นก็สวยดูช่วยอามาก็เรียนสวยอย่างข้านี่ถ้าดู green tech ที่กันดินชันจูอย่างเงี้ยนี่เฮต้ากันเฮดเทคนิชเชียนเตปอันนี้partnership อันนี้ดินกันนี้อย่างเงี้ยนี่กุมสมจวงsolarเราว่าไว้ปุยโตเตอันนี้โตลงมาจุดมันจวนนี้เฮ้ยอย่างเงี้ย clean energy ละมาบุ้งทาร์กันไก่ที่กันดูเบรนี่จะกันดูทุกสามเบรนี่จุดมันจวนนี้ตัวไหนฮะนี่มีจงตาในบันพักตูรินกันรันชบชัวกันอย่างเงี้ยopportunity chance ชุดตะก็ลายยัน rooftop solar scheme ฮีसरकार कई mahni kan into del pia lama khan sarkar I ram economy tan enge kan pek ve thei kha kata khanin thil tam tak kha kan lo into del mang khan sarkar sumpai kha kan va ti hek lo thei ni ti kha ka sei du ni chalai me lo mam lu tu ke nia ke po atop na tan tak tak hei hi ka ve MMA le mana changa te sarkar thar te pon oma han ngai event se kan han ti khan ron ngai event chho tura kan nga ya I solar lampang hetiang chi hydro te po hi dik tak chuan clean energy pakhatangan soi ve chu ne ma se ramte lo ti chia bik takin tlang ram anga te phei chuan in nia boi thlang na chin te po lo me thea ma se solar hi chu kan in chung me ya kan thil ti ve thei reng nge kan ke mani tan pona tha tin I kan sarkar tan pona tha kan tinge khatiang deuh kha nia chuan chuan zanina kan soi ringot hi tok lo wa lo in zir chiang ve deuh chin tai la hei google kan tia po en tur tam takom karinga tin I an mahni ngei po hian contact details hi kan da thei tura ka ngai hemi episode a hian in chu an mahni ngei po hi lo zot chiang wala tin ke po hi ka deal chu thina ka zota ke ngei po hian solar te po ka da kan ina hian ma ro chu ka shiat lo piang hian ka va be boya ka va zota chu wan chon biak an tlo hle mi tam takin an labiak chun zom ngei po ka ringa chu wan chon du sang na sang ber kan hlan bo kan ye chuanin khati zong khani mai se zanina kan podcast and next te po ala om le ngei tura ngai la ti khanin zanin tan chong kan du tok phot mai don ni rom le nam hason na le in to del na lama tui mi ni chuan he video hi min lo like in kan channel te hi min lo subscribe sak ve nge yang che